Devleskro mir tumensar pralalen penalen. Коака видео качити нахари таро Матеј штарто глава, таро прво джико дешу јекто стихо, баши Исусескро искушение. Хем хари какера лафио датар. Ајдете почминате читина. Значи Матеј штарто глава, таро прво джико дешу јекто стихо. Тогаш од духо ингарѓа Исусе ки пустина, за да то вол искушимо таро бенг. Хем од кога постингја саранде диве, хем саранда раќа, најпосле бокалило. Тогаш о искушувачи, ало леске хем вакирја, ако сјанде влескро чаво, вакира кала барато овен маре. А ово одговорингја, пиши мојтано, о мануш нака живинел само таро маро, него таро секово лафи со и клоло таро мује девлескоро. Тогаш обен ингарѓале ки свето дис, чигјале ки пак е храмескири. Ем вакирја олеске. Ако сјан девлескоро чаво, фрде тут теле, со скитано пишимо, ка заповеди неопле ангеленге баши туке. Хем, ка ингарен тут ко васта, за да мате куве топро ко бар. О Исус вакирја леске. Пиши мојтано палем, ма искушинле е Господаре, тледевле. Обен палем ингарѓале ки буд учи гора, хем сика гјаолеске сао царствија е светоскере, хем оленгири слава. Хем вакир гјаолеске, кадав тут сакава, ако переја, хем поклонинеја тут манге. Тогаш у Исус вакир гјалеске, джатуке, сатано, со скитано пишимо, е Господареске, тледевлеске, ка поклонине тут. Хем ка служи не само леске. Тогаш обен му клале, хем еке, ангелја, але хем служин геолеске. Значи, прајладен пенален акатео Исустано ки пустина. Хем постинела си не саранда диве, хем саранда раќа. Пишнела дека најпосле бокалило. Значи, нахаља ништо цело време, ама најверојатно пиела и не харипани, со ски напишнела дека жедно си не го бокалило. Па јек мануш шајте живинел саранда диве хем раќа, бизо ништо те хал, ама бизо пани само трин диве хем трин раќа. Интересно дека о духо ингарѓале ки пустина, значи од девело дат водинелеле сине, преку Дух Свети, те джало до те, за да то вол искушимо. Значи од девело дат джангја соково ки пустина, са джангја од напред. Хем обен алолеске Исусеске, кога сине о Исус најслабо ко тело, најбокало. Ама најнебитно дека бокало сине, соске о Исус сине јако ко духо. Ака на и си трин искушение таро бен. Ајде ди кален хари по-детално. Значи, о прво, падам ка читина, второ, трито хем, штарто стихо. Тогаш о искушувачи алолеске хем вакирѓа. Ако сјан девлескро чаво, вакира калабара, товен маре. А ово одговорингја пиши мојтано, о мануш нака живинел само таро маро, него таро секово лафи, со и клола таро мује девлескоро. Значи, ака теко прво искушение, обен мангелете вакирелеске, чим ту сјане девлескро чаво, и си тут право те киреакава, нели те кире о барато овен маре. Требела те киреакава, соске бокалосија. Ама о Исус тано кротко, понизно, хем целосно зависно таро девел. Најте кирел нешто коркори песке, него уџарело од датлескро те делеса со ваљани. Синели доверба ко датлескро. Овџангја кодава моменти со ваљани, дека на ваљани маро, него е девлескро лафи. А делеске о Исус акате цитиринела кава стихотаро олил
второзаконие, ко Пурано завет. Нели цитиринела, о мануш накаживинел само таро маро, него таро секово лафи сој клоле таро муиде влескоро. Исто е гер наваляните си кавел, или те докажинел некаске којтано, нели деко овитано девлескоро чаво, соске ов коркори буд шукар джангјадава којтано, сигурно си некодова, мангела само те годинел педадеске, најлеске гајле со мислинена о маноша или еакана о дујто искушение, падам те читина таро паншто стихо джико ефтато. Тогаш обен ингаргјале ки свето дис, чигјале ки пак е храмескири, вакир јаулеске, ако си андевлескоро чаво, фрди ту теле, сскетано пишимо, ка заповединел плеангеленге баши туке. Ка ингарентут ко васта, за да мати куето проко бар. О Исус вакир јалеске, пиши мојтано палем, ма искушинле е Господаре, тледевле. Значи, прајдален пенадено, акате обенк несар ингаргјале Исусе ки светодис, а давај Ерусалим. А кавај ек чудо, нели, соске о Исус тано ки јудејско пустина кана, на неко Ерусалим, ама обен несар ингаргјале, нели, о девело дат допуштин јадава тоа, значи ингаргјале чигјале ки пак е храмескири, буту чотхан, обен магела о Исус акана те фрдел петеле, о девело дат или о ангелја те спасиненле. Ака те обен пробинела неви стратегија, од цитиринела тари Библија, овда. Дуј стих е цитиринела, солдуј таро салмија. Таро салм е наврдешу јек. За да те убединел несар е Исусе, те киреладова. Која стихија вакирела дека одевел ка заштитинела мен плеангеленцар. Стварно ов киреладава. Значи, сојо проблеми акате. О проблемитано, дека обен мангела о Исус те кирел нешто глупаво со на непотребно, со датле скро на вакирјалеске те кирел, за да те испитинеле девле, те чивеле ко испит, или ки Библија пишнела те искушинеле девле. Значи, ту пучеја дали шајо девел стварно те кирел акава или окова? Ака те обен мангела о Исус те фрдел петеле таро храми, за да те принуди нел, девле те кирел нешто, те спасинеле. На некава девле скири волја, одевел на вакирја ништо баш јадава, те фрдел петеле. Со вакирја о Исусе бенгеске. Палем цитиринела таро второзаконие, таро Пурано завет. Ма искушинле е Господаре, тле девле. А гјар вакирја одевел баши о Израелција, кој излез дешефтато глава, кога почмингете викинен те жалинен пе Мојсеске, ки пустина, соске насинелен паните пиен, почмингете жалинен пе буд. Место те роден таро девел ки молитва, товелен доверба ко девел, дека каракелен, о Израелција почмингете ко шенпе Мојсеја. Де мен пани вакирге, соске ангјана мен джиакате те мера, дали одевела менсар или на? А сав ке букја пененајне. Гјар вакирело ола искушинге девле. Ама о Исус на шунела е бенге, акате ки пустина. Само шунела педаде. На киргјадава со манглао бен овте кирел. Иако обен цитиринела си неакала стихија тари Библија. Ака на отрито искушение. Падам ка читина таро втото стихо джико дешто. Обен палем ингаргјале ки буд учи гора сика гјаолеске са од царствија е светоскере. Оленгири слава. Вакир јаолеске кадафтут сакава, ако переја поклонинеетут манге. Тогаш о Исус вакир јалеске, джатуке, сатано, соскетано пишимо,
е господареске тледевлеске ка поклонинетут, хем ка служи не само леске. Значи, прелален пенален акате обенк, палем мангело Исус те кирел нешто ван тарие девлескири волја. Обенк манглао Исус те мукеле девлескири волја ки страна, хем одма те лел од царствија песке. Само харите поклони нелпе бенгеске, само адава, пакирела. Ама о Исус дикела и стапица. Со чивела леске обенг. Джанела деке натребела те поклони нелпе се бенгеске, хем мангела те уджарел е девле. Одевелте деле сакала царствија ко право време. Одбинела кате е бенге, цитиринела палем таро второ законие, е господареске тледевлеске ка поклонинетут, хем ка служи не само леске. Јака вакиреле бенгеске джатуке, хем овджалапеске. Јака на со шајте сиклова акатар, таро акала искушение. А мен требеле това сар о Исус. Те уджара, амаре девлете деламен, хем те кирел сасо требела. А мен колкори те кира нешто силаја, соске мангаја одма, од девел те кирел нешто. А мен требела това зависна е девлестар коса. Чак баш и служење девлеске, море това зависна. Те предај на мен целосно леске, ов те завршнели бути преку аменде, ов сар со мангела, лески ре силаја. Исто агар, дикаја катар пралален пенален сар брани нелепе у Исус против акала искушение. Хем шукар пенджереле пе даде, со мангело дат, хем шукар джанела е девлескоро лафи, Библија. Пази, но бенг шајте цитиринела менге тари Библија. Ама овка користинело лафија погрешно. Ама ако джанаја и Библија, ако шунаја маре даде кога вакирела менге нешто, хем кираја дава, тогаш обенг најте хова велемен. Ако прелален пенален насијан сигурно баш и нешто, например, дали акава гласо со шунеја таро девелитано, дали таро бенг, роде мудрост таро девел. Ов ветингја, кој Јаков, прво глава, паншто стихо, ако нека старту мендар фали нела мудрост, нека родел таро девел, кој дела сари ненге, изобилно, хем бизоте холја нелту менге, хем ка дел песо леске. Значи, ако насием сигурна, те рода таро девел мудрост, хем овка води нелемен, ка сика велемен, хем бути важно те джанај Библија, секој дивете те шуна нешто, те чити на нешто, хем те родао девел те сика велемен преку адава, за да те шајте брани намен таро искушение. Одевел нека благослови нелтумен. Амин.